Mr. Monfanchamina, Minya money didn't cry the whole bone too much in Gigi, no home bond. Onyamin shram no onyam kese mo amune mabom puni mpu anwumre. Yase anti ights ngigi. Ene yase wati Facebook 19 minutes. Onza mekaje mo se honhom ma command na mane sese nwura. Just 19 minutes video na me yama. Mo zo be video makoma ko 10. Me say etie for mo mfa nche me sister Mandy. Adan me kasa ya na wo say me mepacho mapacho. Mr. Ben ene minua bema me refi dimpo mesre munyina mo mfa ncheme esanse se nipa bi ete ho na owo suban bi mu a esese onyankopon efa yeso na ye spread esanse won se wiye mirimu ye ne betimi aka nokore because ye waso from ye gentle na me menye gentle and won se sa fight we ma twen a che na me promise mo say after the Jezebel mother eba abontene a me maku bi mu hu me sa bi afi no waba because when bibi ofri chesi me nanyene na Jezebel no ye madam for pa o we madam for pa anti ene ye bebo nsem ne so na Jezebel the day pa eye wo dia the day is for you 25th day December me say that day no my birthday inti me the best celebrate day ama Maame Ng3g3 inti ma boldri because once you obi abrewa no obi bese abrochire nti no Ng3g3 so 13 years yaje atum but me pese me catch am say Ng3g3 o ya abrewa wo kire me bebre Ng3g3 kire me bebre because if you kura ne man e wo Ghana na me ha mani kura na ne bapanini me ha mani a em so wo ye ne machiri mam you know ayede ayepe Ng3g3 bapanini em so wo ne ye ne machiri mam you know ayede ayepe because Ng3g3 man o mugu Ghana na odi o mosie na em say Facebook for munim se Ng3g3 e wo ma wo Ghana misre mo Ng3g3 wo ma wo Ghana na nanko so wanya wale pate ho nanka Ng3g3 wo si wo to Range Rover ma ye ne ku ama won se me ye ne ku Ng3g3 me ye ne ku me bobon sem me pese me tuofo enanwumre because waji me too much Ng3g3 waji me dodo ade akora no waji me sei wo ba Facebook Ng3g3 waji me dodo wo ba akora waji me sei me hu bi da Ng3g3 we are so stupid Jimmy me who said me sin canon waji me Ng3g3 waji me papa she the first time I who said me kro mu nie Jimmy say ene Ng3g3 waji me we are so stupid and I mean be kira mo who is Ng3g3 because mo bisa ne say who is Ng3g3 ono akra wonim eno anso wo say your friend Ng3g3 na me be kira mo Ng3g3 antimase na ma kire mo niema Ng3g3 ye na ma kire mo die nti a me Ng3g3 ku na me pese eba out no na mitimi kasa entimi ana me didiri na ma no nti atiefo amotie me ne madofo ze mo hunu se wo bodini no di atemu a eno na be mama be fight na ye wie a bibidi akire so what yase ye wie bibidi akire said de ne papa ozu be mpa ho hyehye no bibi edi akire because me no mo medini na won fa ho nyede enni nti Ng3g3 you can't fight with me
spiritual and physical. You can't fight. It is also be fighted there for Jimmy and Ebra. Mr. Mon requesting no. Because we are blocking manager. Now will be a whole contact. Yeah, also will be a platform. Engage also a blocking manager. Be no match than Adjane. And I be a man. Once where Jimmy, and your friend is where Jimmy and Gege. Why Jimmy too much? Why Jimmy? Share and Gege Mammy can't send back control. Say a castle buy your bar. Answer na maybe be one some so me true for me person me can't be a wabrabum. Now who say a yamini papa, me yamini pa. Make careful to send be wa hatchero. And Gege on so ubu and sa. Bruni Becas winyan no piloda. Ngege ubu nsa bro ni beka se wonya no pilot ote ase asante kasem obeka se wuchima ngege se wuchima won se first day na ya na we okay but etoso 2 days ngege won se ya na ekire bon pa etimi bon ana wo kuna bisa se ase bibi bon ha te sa abo bia wawu ngege wase ase bibi bon ha te sa abo bia wawu na wa akra wa ye style wo tiri but won se wo ye nipa bia ngege wo suban no abrabo ne wo so na se won fa hwe ho bi bibia because of appetition na wo no appetition na wonum nta yese ngege won fa hwe ho but ngege mame nka se menkyerɛ saa wase ne bon no nse saa umoja na ebon no unya umoja to aso 2 days ne moja na smell no na ma ho bon ama ho aye nyenya no ngege mame nka se ba ko kyerɛ de ede saa de no aba no ɛyɛ on set time na wo Ghana no na wo pesa enura ye de hyehye ase pa enti ma o mutade nnu hyehye o masero mutanya sa problem because na wo de mema da rough 20 cities into utimi ne me oba makoda ngege 20 cities into utimi ne be makoda na on se mema na na no mo da ni titambia wo pese wo keep wase gentility wo keep ni gentility enti on se abedru ba bia affected baby moja ni free ba no enti won se ehonom no wo hia senka wo bekwa ma doctor awohuru wumbum ama but won se wumbu na akora betomu ana wawo because wo de penkrata because minimi se won krata papa na wale no because that time won se wawade na wale na me ka wasempa ngege me ka me pese me kire se ngege minimo time wa wo be wale wo kunu ni nipa na nnam ne so e ma wo wale papa na wonim se wone ne be ye nkrata because yen nyina obi aye bi ye mu mako ne maame mo de free Ghana bae anase ye papa mo de free Ghana bae yen nyina sa kwan na aso ene ye fa so enya ye nkrata nti enye bone me ka say ye bone by the way we see dwa wanum nti na ma mpese mbekire wo bibi wa hanom no wote ase ngege etu se nipa na e fa ne so e ma ngege wunya ama ne we sei no so wote ase sa ngege no sa nipa no kra wo we me pamacho obi afresim menu ya be ma me so facha me pa wa ye facha me enye se me konu ku ama ngege me nim sa se munyina munim se de wo kana but nya bote ma me na me konu ku ama ngege me pese me ma na adwene mo da ho na me ma na ni da ho na onse se di wo si kasa didi atem na no nche se wo ye gentility ngege no nche se wo ye gentle ananya se wo be kan sa na amanfo ate wase na che se ya fa e wa qualify there be o di evidence ba ebi na me de ba no enu ntina na me se be kasa na ye nni nkomo ebi na me de ba no won se nipa na enam ne so e ma engege wo se nipa ne ye wo sister se wo ye family member so ye wadam for so na wo se ye wo sister dey I don't know because me de me nim wasem wa wanu wasem engege me pese me ma wo hunu se me nim wo pa na tifo so hunu se me nim ngege pa nti se ne ngege be ye ngege a na ojimi a de nti ngege be ye ngege no ojimi no meka ni nyina a kire mo ha because won se nipa me enu di agro na omumu ba beti a se mo hunu adekro nti omumu aye dey ate nti meka a kire mo be nti me anwi a me de another day besa ye dey aba mangege nti onse time wa be ma ni hia wo ngege wo ka se ko Ghana no onse na ye nkrata nko wo wo ye no watua ne ka sana na nka mo ye ne ngege sana na nka man ne wo ye no ye nkrata na nka watua ne ka te se de odu obi dia ye twea pia wo num no o so de a wo ka amanfo asem na ye nkrata na nka wo ne ye no aye dey watua wo ka watua ne ka ene evi kra na ansa na obefo free Ghana no ngege waje half ye dey efri wo ho but unse wadwaman ngege wadwaman sakana man wonenam wadwaman esakana man ntino eni dia odi wo hu basabasa ntino unse ubetue ntino unya papa na wode kwakyekyere no na ade no kwaduro so na wo mantam ne se ya papa ne no obeda eti onya no oda na onya ne wo na kyese wontue sika na aka no na unse onyame a won pebone unse duru won ko awo so no first anko bi kofo obi free Ghana ba de wo munie anko nyanya 3 years na after that no na nko ayere waje in the fit eti won say wo ka kire wo boyfriend na o Ghana na wadi no ya emom kra nya ono kra nya wo ma papa o ngege se wo ye wo ma papa kra de anka be ye me de wo ye wo ma papa ngege nke be ye me de ono kra ye different person wadi wa ngege na wadi wo wie ye na anu ye kra ne papa ngege ko Ghana no
wo di ni she hotel e koma bra ne se diu e ma wo ka kire ne se na wunnim se anka enkrata no aga wunya sa we se na ade ba nka wo di kwa akotum na kwa renew no na wadwe nyina ye se nko mo be ma wo de be kese pa na nko wajai papa no but se enti sa abiem o ma change law no enti ngege mimi ni book ni bi mimi ni krata wona also wo krata e na also kita kokko enti ngege bebiem woni bibi bebiem te say de mabie mayi bebiem so ti ase ngege bra bebiem grao eto abontene ne nyina yenye de yenhwe bi said ya wodo oba no passport ekura no a wo so obi a nhwe bi no sa pepepe o ti ase said ya wodo oba no passport ekura na wo se engege kitwaje wo so fa passport no ebeto ho because they say wo pese okofa wo boyfriend ne ba but aye dia ma wo engege wuntimi nkonkofa no enti ma menkyere wade de wo ha say nyansa na mepese wusua engege mepese wusua nyansa na wo gya atimi no because we need to me bi o ye yo ngege who make you ngege e ye biscout and make you ngege me be kire wase pa ngege me kire wase eti wo kikire papa na wo start se wo ne ne da na yes se wo eti wa wo first one wa wo second one say akoduru time a wo pese wo de wo ho because wo ko Ghana bae no unso wo boyfriend e pressure na doso eti say a wo ti wo sesi e me ma no ya me ne wo mo bompa ye no onyame etwa kire me ka kire wo mo wo pese wo kun papa ngege wo pese wo kun putupuru ena me say ehun hia se wo be kun no so what yase penny bi mu aja na manenko because obani book na kita no kure betime renew won krata na yede ama ngege so what yase ne ko pa adwuma ye because wo fie ehia wo hododo ngege ahokyere wo fie na nka onyame aye wadom no obedi aburokyire ne sese wo de ma abosom sa abosom na aye no magye watom because wo so ye abosom so what yase ne dem be kirem so ye abosom ampa Facebook fu be hu enti sa ade na nka wo ye na nka wo fie hia ene ahokyere ye nka wo fie ngege ka biscuit to promote na nka wa ye gentility hwe ka biscuit to promote nka ye gentle kwa hwe on se manager e fam ye wo promote me se nya wo ene a wo mreku ani mu chimi ni mu kwase asem na wo mreku aso meba no so na be yini secret apie wa ha enti se nya mu kwase asem ni mu nya mena asem na me obi ani me se me ye woman of God am ye gentility so what am I say ba mu jimi na mu jimi wo Facebook ni ntina me say anya adwuma because edie be ntina mo pese mu di nipa nam ene bo ampese yedi nti ngege mame ka asem ba ko nkyere wo se papa edi wo ba beduru e wo msa se wudi no because wo de wo ya ade okuno ne be ma no so da na hem ne tima ne hwa ne kura ne be ma ne da so no ada nya me twa kire na me ka se wa hyeda na di bibia fufu ho se da bi won fa bibi fufu ho ngege me se ojaba de so but ngege wo kuno ane ma adi emu oduo sedi wosi sunwa no atiefo sa na be ma ne ne meda na nimate esunwa ne musu odu batengige timitana so me suro ngege mpo because on se wo ye ma adwuma ngege ma adwuma na no wo ye ne nye se wo charge you dabi wa hye da anye dan antena no but on se ne de no man 20 cedis kwa di ngege beko on so wo ye ahohyehye wo to na danfo boyfriend edini da wo no ankasa ji obi kunu je on se ngege didi no ho rough enti ne man mo mebisa wo mo se nkora na papa we odi ase engege o mana odi o masie na o mpese Facebook fo be hunu no o ma no wonse me nka ne se wo ba o ba de na chese ba akopɛ wo ma na odi asie no ya enu nti wontimi nka nkyere papa ne se ofiri so wa wade ne ya wale pa ena ye jani wa wade ena ya wade a ye successful ena ya wade a hwɛ me nsa ya wade a wani gie wo ho to te se de onyame kasa mafo me ho to me ne meje cha me ho ya wo ba papa bi ai nka sa amene kwa mana kwafa wo mana ba ngege na waduro ne ntimi wake papa na ma ne ngofa nkwala ne ma waduro ne wake papa no ne nkofa nkwala ne nyina mfa mra ne fo mu nyina begu Facebook ne fa kire Facebook fo ngege fa be kire Facebook fo sa me mani o jai se wo de wo mesie no ngege jai se wo de wo ma esie no na wo smell too much ngege wo to wo nyai pa o ngege wo yo baby o ho nyai papa hwe mame ka asem ba ko nkire mo se wo ye be ma wa fa ngege da wo be ka se de me kan me boa na city se side ngege nim na se wo huro ngege na ye ka ma wa boa ngege yo ba ye ka ma ese se mema emo mo scholarship wa ngege yo ba ngege wo yo ba wo smell papa because won say what did you hu basa ensu different bi na akokoko ho e na mo wa ye hwe ngege na nka won ti say yo me onyame ka samafo de ahode anyame de ama me na me de aye wo sa no enam de aye osare me ka kira wo mirekuwa aya bisa wo mirekuwa me ka kira wo mirekuwa ena me nyina so ni me ka kira me ma commando so besesa bola na abesesa bola sa kopim se me no be finish Facebook aye wi ade to so we kire me nka nkire nipa
Men kan kyerɛ nipa o. So what you say? Men kan kyerɛ nipa dra. De toso we kyerɛ no. Engege men kan kyerɛ obi a. What you say? Me ka kyerɛ ne sɛ me be kasa no ha na ni a. What? Enti hwɛ engege ma men ka sa ba ko kyerɛ wogimi fo bae. Sansani ba ko hwini ba. What ho? Wo so na ko di afia so atem. Afia so a what wo fie e wa Accra. Esa wo fie e wo Ghana ayi Kumase. So what must ye? Me engege wo chan me o, wo chan me, but me wo plot mako 4 e wo Cape Coast abonten so. Me te wo no. So wo sip ma ye adwuma ma me nse cha ye tuntuntuntum a me de aye japade. Asase so ya ma me predini, ya ma me pene hwe engege. Ya me pene hwe wa asase so. So what you say? Me nim se me wu a me ko but me pregu me ma ho because me wu na me kwa me ma me pese mo bedi hia. E na me pese me do mo besie te se de wo de mo ma asie no engege. Me pese me de me ma besie sa wo. Dabi. Uko Cape Coast wa anye bia maje plot kakraka eda ho. So what you say engege. E na wo kwa Accra maje plot me mama. Aso ya wo ne plot. Aso ya penny wo ne plot. Aso ya keto so wo ne plot. Na aso ya wo twato enso ye de e wo ne plot. Ansa na masa top plot for de be mi ankasa ne daachi mi kuna me re me wale no. Ngege mi amasa top plot e for daachi de be mi kuna na ye de me wale no. Ngege fa wo plot bi go mi enhwe. Enti me nam ho sa na se wo free se onye obi na obeka na he. Ngege fo ajapade bra be kire. Me no kasa wo honam so ene ma ba honam so pese me no kasa because wo Kumase a ma pagya 7-bedroom house e dan kakraka 2 plot no ma carbon ma pagya 7-bedroom nam de esi so obi onim me bia nim se ma ya adwuma if you kwa koma busu mo mbe bo nsem bo hu say yes ma bobra me ma bobra o ngege ma bobra it is all pese ye show accounts to accounts a ngege o pese ye show accounts to accounts a me card me debit card se me yitu wo say pam ngege bese na kwhwe me plot ba akokora wa Accra ne se me ton sesia me ton e betimi afidi wo ma na e wo Ghana no e betimi afidi wo mo for 3 good years me plot ba akọ me ton e betimi afidi wo mo for 3 good years kwase aba jimifo ba bobra engege bobra o bobra ja jimi no na bobra engege business woman te sell anka me hu yen ka wo be kasa nanka wo te wo se wakoto Range Rover ngege fa Range Rover ne number because me ni Range Rover ni bi ena me niska ekoto Range Rover because me ye adwuma ma me ma me ye adwuma dwene me ma ho for dachi me menti dachi a ya beto barrier ama me a me kro no me ma me di areho omo me kan kire me say because me kwa me konya me nchen but honam so de anywhere say de no ba woti me bo bra kakra da bi o me ma me hwe ko Cape Coast kra ne plot go nya sem keto akra akra ya nya bia ye nyina wa mama ye plot so what you say am pasos wasa pagya de yes so ma pagya dan 7-bedroom ese sisi kan wana saka ho ngege me se sisi kan wana saka ho kwase aba ojimifo ba smelly woman aboa asia ukunu jimifo we ye kuro mnya go agya o ngege ukwasia ka kire ukunu sam se ne kwasia wate obiti brofo a won kan kire be ma ne mam sam se be ma no kwasia ngege kunu ne kwasia da ne kwasia be ma da ne hwewaso ngege ukunu kwasia be ma ye da ne hwewaso wate ukunu kwasia be ma da ne hwewaso ngege kwasia ba ukunu kwasia be ma da ne hwewaso misu ukunu ne kwasia be ma ye da ne hwewaso wate ngege bobra asia abuafunu wo be ka se mienti a be ka se na jajajaja ngege o ma no ade na ntimi fom mekere o ma na oba na wa woni krom ya woni tiri hu tutu hwia abrochi ba no ho nya akono ngege abrochi ba no ho nya akono woti oba wo discharge woti wo nsuo timi gu na ka so wanya pilot nsuo timi gu na ka so wanya pilot wo be kom na nya pilot no wanya ne ye nsuo na agu oba wo discharge ngege oba wo discharge wo yo oba wadi ho from Ghana waba wadi ho be ma kwase ani mu suma oba ba manager life oba ni ba ye me da ho na nya me twa kire me na me frɛ manager na me say me hu so ba bi ba wo nche wo be forward and forward den but me hu so free engege mo camp nti be careful maniti na manager bi eja maniti na manager bi eja na me say manager what is going on us ma me pese me prove kire ne say me ye be ma no ka kire ngege kwasia
Wodi wadamfo ni wi afi wadamfo na sa kofi fesika ko yi na council gene wale me nti so wo se manager ye 1 minute dia wadamfo na osoma ne ma ne ba manager nche no wodi ni wi ye no wokwa oba do sa na ubetwa picture na wodi picture ne beto social media no so de beto na mennim sengege wo beka bibia fa ho sa ta na mennim senka wo ba out o that time na nka mennim se wo ba out because say the manager si di wadamfo ni ditro anyway ni ba akoso so wodi na anya abotre man for 1 year edi na ma get you frustrated wo tompa wo to atade wo to kraba no so me so egege wo ba ndo be ya adwuma o wo bebrese me ngege wadamfo no wo bebrese me ankasa kwa asia o jimifo ba on se busu ba oba so no be narrative stories oba no narrative stories wonu na be ma me hunu se wo ma e wo Ghana wonu na be ma me hunu se engege timi kraso wo tu kwan no de akwahye be ma nche ye timi di na engege bakra wo nya scam trade aduane ni kwa asia wo sori a wo de abetena Facebook se wo te Ghana na wo ye business na wo ye say engege wo te Ghana na wo ye business mete wase se na wo ye business wo se na wo be Dubai e na wo firi ho na abesene kwa America engege wo to ni America e firi ho na abesene kwa fa ne ma wo Holland wo to ni Holland engege e firi ho na abesene kwa Germany e tu firi ho na atisi London ha e na aso wo ba holidays Engege sometimes when somebody is talking next when you make us about for me ye feel na me hwe no because me hu se wo ye jimi fo ngege wo ye jimi fo about me no ma petition ni fifiri ti usi ya bra ana na yan fo ni kan me face wo nya me kasa mafo fo ni kan be kasa ngege fo ni kan bra ne be din komo fo ni kan be si won kasa ne be ma evidence wo se awomreku a ese me ma ye nkrata ma ye ma bobe ma bosia ena ma ye nkrata ma be ma Bema ne ho ofe na ne ho akono ene ma abo atwede wo ne ha ana wunim engege wunim engege se wunim ene ne me ka kire bema ne ho ofe na ne ho akono ene ma ye de ebo atwede wo ne so enti se me ma ye nkrata ma bema engege ma ye ade o but ma me ka wo mreku asem kire wo awo mreku ana wo so obeka asa asem ne kire bisa ne se bema no one ne tie no eye ne dia bema na wo mreku atie no eye ne dia obi kunu na awomreku awahwimo obi kunu hwe awomreku akora ne number ni me mfa nto ma atiefo but me pese mu hwedine no awomreku a minua jewe mesro fache me wate fache me na engege wo jimi nti no mo ma menka na adwene hwe awomreku akora ne number ni dinini awomreku akora me nim se de mesia ye ne mpo awomreku ane kora ne number ene da hono me ne sesa ne kasa pa me ne maame ne kasa awomreku akora wato awade so wato no wayire be ma ye nkrat ha man wa ye nkrat ha man ni wiye awomreku aka kire ne se won wale ne piem wo kosa atam no woti ne hu Manchester ene me ka kire awomreku asa don't try ente koduru be biemu ye de me na me fa telephone na me frɛ wo ba do wo fie se maame ja awade ne ma awomreku a na so wenye awade na ma awomreku am ye du kunu bafie me ene na ma wo brekwa time a wona ma wo kan na wo brekwa information da bi onese ongege wo woni wo brekwa mo information ya strong aka mo fa ma owusu bempa starting ma wo trazy mene engege owusu bempa ma wo start trazy mene it is aka mo information pa ya right information mu odu a ena me de ato ho no aya mo nko bisa wo brekwa se akwala we ye hwan ya nko bisa no se akwala we mu misa wo brekwa se akwala we ye hwan mu misa wo brekwa wate eti awom engege wunni mun sama awo keka o ena sa awomreku aka sama awomreku awanya madamfo awomreku akunu no ne ti kromi ha na awomreku to awade so obi kunu no waje ne sesi a hwe be ma no ofo so be ma ne se ne se wunnim na pesa me ye nkrata ne bi ma wode a me be mu ansa na awomreku aso oke won ko me kacha awomreku aso se wunnim na wudwane ja bre anasa wudi bre yi ko Ghana awomreku me wunnim aso wo Facebook eno ti no wate bra ne ho no na awomreku no wo kunu e wo Ghana ngege se wunni mu awomreku wa wale wo Ghana wa ba ye obetwe mpena ene me bra ne wo ye no ene o pese wo hu sa me bra nsa ata ma wo ye adwuma ne nsam ye no ene wo fo so no dada na ma ne ye nkrata ma no to wo ye nkrata ma ne wie no ne tena ho wumienu te se de wo wa wumienu nti me bra no wani nkrata o me bra no wani nkrata ni sika da no ho no ni chimi waka no de aye nkrata ma awomreku na awomreku ase di no ho sa aka ho otimi tu be ma pro no akoti no aba awomreku etimi tu ne ho etu be ma pro no akoti no ho edingege se de wudi wo ho no sa na awomreku anu so di ne ho enu ti na maspaki mo so no enti me kasa me de monsam wo ba abonte na minim dia meka engege minim dia meka
enti mo evidence na mo won mo evidence ya strong aka mo de mo papa owusu bempa esanse mo papa owusu bempa wontimi nya hwe wo honhom bi in spiritual realm wontimi nya hwe say de oni man so do be court da bia odi nipa be court odi fo odi amanfo court de oni mu ano no na engege mami kasa ba ko kire so wo power ngege wo power akasa mo nyame kasa ma fo pesa wo kikire me ema omega mebel ebebo mama ne no kafa o engege kafa o wajimi dodo engege wajimi too much hwe mami kasa ba ko kire engege niema bia wo ye e wo social media eni unse o fake accounts o bebre ono anadamfo na oba ya manager di ni ditro no ona na eka sometimes me hear video na fake accounts bi pass abon again no me wi anu achema we na ye nkeke we nkeke because unse ne man na wo Ghana no wa mo number enti obi ye eyi a if you could be ya discount wo engege meti wono no wa wadamfo na wo manager di ni ditro no manager di ni ditro no wono ena mpa so eyi kan awomre kwa kan obi na no kan wo emre bi na biscuit ni dini kwosoro papa ngege na biscuit dini kwosoro biscuit no no ado ba ye no wo ngege wutimi report o biscuit ema Facebook ema ye je biscuit dini efri ne nsem ema ye je biscuit dini because of who person be that top because of who person be that top na me ade ba kwa ye me ya pa ne camel because said ye camel wo ngege wutimi do me camel efa camel sa de ne ko Ghana si ye nku camel ma wo ngege etna sit me fa camel picture to wani mu dwonso go so ei na enne camel say di wache me mama also we asa ko fa na na nko aha anya na won fa nko kinsiri pepra so engege anya ntina ka won fa nko kinsiri pepra so de waye camel no se de wasi atabo camel pampem na wani ewo camel so wani wachi camel o ma me pe oye unu ya ba me pe oye se me ni wan kasa me komi nko todwa anim because we yakremoni sire rade no peja wo fi sa wa ba ne nase because engege wani tumi bia wo frɛ ne akekere one indu bosum no wo ha na ye ni kunu enam ni kunu so no di hu sa indu no ene wo kwa no akekere so se wo akekere emfa wo akekere emfa on se edum re bi na engege wo kwaso hwihwihwihwi me na bo hwefo because ade a wo ye biscuit na hye me papa se biscuit anka sa produce na wodi waba bedura wo timi fa telephone sa na wo de ye ofilago heart si ya nyini tini nne ya ji ofilago heart diri free ni nsem wo ka se minimu case engege minimu papa enti ngege won se wo kita evidence na wo ba ka asem a nyansa wo because wajimi too much ngege wajimi we are stupid wajimi ana aha wo hu pon sa amena fa otirim ngege wa wo kwadi pemu a ya hwe de wa wo si je se wutimi shedem aha ansa na ngege bedware na je wo kwa kontene ngege timi shedem 3 days na ngege nwale ngege timi shedem wo oba wo tenase a efiti anopase ne watenase ngege tenase fe ya eduru anwumra mo man ngege mfa ne nsa enhye nase anka eye Ghana nka wanse na betu afa hare nyasem ketewa asia wo oba wo da ba ma chi ma ade chi a anka homache de na ede enso ba mai ode ne ho kan wa watenem sardine wo yo ba ngege wo yo ba bema ukunu ne kwasia bema eda ne kwasia hwewa so no ukunu kwasia bema na eda ne kwasia hwewa so no ngege ukunu ne kwasia bema na eda ne kwasia bema so no me say eso se ne wagya bade enso ewura wase a ngege ekosia oh ngege ahumti yo wo yo ba wotimo wo horo wase ngege wo yo ba wotimo wo horo wase bibisa wo yo ba wotimo wo horo wase kwasia wosuma wo ba ma ne ba manager wodi ni wie ye no wie no wasa tonta de mpaboa wotoy kura ma bi so me so wotoy e ma bi so me so wotoy ma bi so me so again na you desperate marry me na say hey me pese me yawo ma me ngege ade ma ne ye ne ya enu nti oba ene se wutie me ngege nti na mama manager e kwan kura no nam so won pamo na mama manager pamo ya no cause me ka jenzo ni bibi se jesi be ma ba wa council mu a uso mu an wodi because manager onyame wa ye ni David o de wo ye bia nyame won count se mu ni mu a wa ye ni David na ne mprafo ye say ngege wa ni David na ne mprafo ye say but still no nyame don no asia ba wajimifo abuafunu ho kankan
Hunye nyai. Aboa. Wo biscuit no kro pagya wo de wo ba ye no kro ma wo be ye ngege no. Wo no timi frɛ ma ye ginitini. Hwɛ me ma mo fa so. Biscuit me ma wo fa so ntimi no. Se me ka bibia. De mani ehunu ene de maso ate. Ena me de to amam. Kwasi ani mo duru ba bi wo se wo pese wo nkwa na wo wura ni Facebook. Wo frɛ. Ya ema ne yenkamom. Ema ne yenkamom na me se de ntini yenkamom. Wo engege. Time wa wo sori ti akamel. Ena me frɛ wo. Wo ngege wo. Ena me frɛ no ka cho se ngege. E dey ntina opese okun camel. E dey ntina opese obone dam. Ngege what try first one second one jai because I hana ye wo no ye mfa honhom asem nyeden emma. Ena me pese obi abewu because me Facebook dey be mother. Say me yes ana me sini kwan ne kwase ade ne chi me say na ye ne ya. Minimo. Eti one day no obi dey asem baaye. Me dey minimi say me ni di agro because ngege na wo ngege sori oso wani. Wo wani. Wo frɛ ne akyekyera ma. Ngege woni ani o. Wo frɛ ne akyekyera ma. Enu ntina metimi bu da bia no. Ntina metimi bu wonse na wo tietiem. Nti wo tietiem me sori am ka cha manager say me srɛ minimi so wa adwuma but me ye no odu. Eti ne saka odu na me ye 19 minutes message ama ngege ekeke because me pese ene de me ye no honhoro oba abonte te sa de Emmanuel de no be kasa brabra ngege wontimi nyina wona so bi mu onyi oba bi mu sa ngege me ene yo nyam kasa ma for me ase me se abena me de ahye oto be buro sa ngege ene me dimidine no so achew he o pa brabo ntimi be dim 100 times me se se nka wo information papa bi nka wo papa wo su be mpa ka de ama no se yo papa wo su be mpa se ye desperate e peme no eni se de wasi aye anka wo de ama no asia apuo funu asia ni mo oba fun oba wotewa na na mu nyina atin fifiri wo ye oba wotewa na na mu atin fifiri wo hu nipa na wo dwa no wo ko ebo ne ayie wo so wo kwa interview wo kwa wotimi kwa asia onzo wo ho shi nti Kofi TV wo de ma ne ba asia onzo wo ho shi ene wo ho kankan nti onzo Kofi TV wo de ma ne ma ene ba asia ono akura ma ebo ne ayie na se no wanya kwan because wo pese wo do ho twitwi ni keke asia abuo funu Udu Ghana uchi yasi yenye wo interview obi akura request wo eno aye wo interview. Nko Ghana obi akura request no aye wo interview. Anka wo ba na nke ngege na ngege na obi request wo. Ngege. Na no alogia eye the program. Se nka wo ye important ma alogia anka do to program so. Ngege go do to program so ntija se wo black no. Wo fie hia na wo ho no. Na nka watimi abedu abrochire nka dwunyansa. Ngege dwunyansa because me wo chame so me mapagya 7 bedrooms esi wo. Ngege wo chame o mapagya 7 bedroom e de esi ho ngege wo chame but mapagya dan esi ho asa pagya plot asa gu ho me manyina wo mo plot if you kwa me sa pagya second dan asa ye den esi ho ukoma busuafo mo mbaka chom so mo ye proud of me because efre busuani mo no me ni abaya mesi so a me nko busuani bia ho so wo mo ameda no mo huru so obi so abegya ba bi da me kada asia wo so le fake ntade enko anu ahyehye de abegira ho he me oba me koto material na maba bepam me to material na maba bepam me to me na me yemiti me to minimum nku ye minimum tie da ye me pam ade me to engege wo de wonsa no adwuma fa to abontene me nhwe wonsa no adwuma engege fa beto abontene fake ntade amanfo ebempam ya so na nya wo fere se de ka wo si bu hu na wo si ji hu die na wo sere se wo no wanya wale papa enu nti wo ti fie wo nya adwuma na wo fie hu ahokire wo fie hia wo ma egu hono mo no he manager woto hono mo no wo hwe university o manager ne bada university se munyimu a manager ne bako school papa wo da university asia ba wo jimi fo ba abuo funu asia me na nka meti wono sesia na mesi manya be ma de a anka me ma me wo ma 1000 anka me do munyina be ba buchiri asia awari su be na wote ho awade a be ma nti yekuro mu kasa na wata ba no woni be ma ye nkrata na afede wafa ho so wani na nu wani mu bieru enye waniwu ngege enye waniwu unye shame ngege unye shame wutimi nya no sa be kasa on the kinsu pipra de yo wo bunu hu ntia kinsu pipra bunu hu wo bunu hu respect ne ho papa wasia abuo funu wo so le kwedi oba ti wo atem he me se ne wonyame obesane kama afiri wo na ase because kama asem ya mekokan ya wo ngege woni mi nyaye ya enu nti obi di na asem betu mani mi frɛ ngege ɛhɔ no mo ai ngege si afeli yenya no me konkonse ni watimi dance ni wa abrochire me dance ni oni me mentored na man be power chew ɛhɔ na asa de kɔto de bɛn me ba so ya anim
na nka cha so ya so de ato ani ma mo abeka kire me apana chew obu nyina bisa me mentor bisa me ma asem de se nya asem anka woni ngege ku hu enya asem anka ngege so wodi watem na de enti na ngege di watem anka chew ma na me ka na ye camel ye camel enti na ne ye ku ade odi ye camel because wo hu se camel na me penasem me do camel e ho na tam camel na ko sie camel enti ne se wo ma camel peja biem but camel ngege na go enti me nya ohwe but e kira do nko pon me di me se go mi ti se na me say Jesus Christ camel oye innocent ena ni musu ede enye duntia wasia woni ayi amankrado edi agro no onza amankrado mu odunti wonti mi nko na anim wasia onza obi babo na wo frɛ amankrado baji bi o amankrado baji mi o wasia aboa dwan ochimifo ba aponche wasia aboa wase kankan wate wase kankan wase agye ne ho fakofa Ghana ni bema fakofa Ghana ni bema no wo ma wo wasia ngege fakofa Ghana ni ba ai Ghana ni bema because me wudi matama nka mi o na de wo kan nyina so se wo me ho a anka mi kunu wa be prove kami kunu wa be prove ngege asia se manager na me manager wa wali du kurana na me ka kire ne me ka kire manager se manager me pese wo ye mi kunu a obekwa kopata na yere no wonye te sa wo mire ko agimifo na wa ma me ayi me bra agya na yere ya wa Ghana wonyan no ama se ne ba na no ne ba timi akobɔ kro no ama se ye de akora ne koje o seminim sa feri a wo mire ko medwagu no so no ame akoyi akora ne free prison dia mintimi nkyere wasia wasona no obesi wono waka wale asem a wo mire ko asore na obesi Facebook no waka wale asem ne ayi ne kura number eni ni tin na me de kyere mo no ne number ni tin na me de kyere mo no me nya interview ena me misabisa amanfo nsa na me hwe na ka me fresh sister na ba life na ka mbeti asem a wo ka fa wo mire ko aho wasia ka mbeti asem a wo ka fa wo mire ko aho na mo jimi ne se nipa ba be kan na mo tan no mo jimi na nipa ba na o ba be kan na mo tan no picture na me de kyere mo mo go bisa wo mire ko asa picture we ye hwan wa mo me brother ni slave obi na no aseme do be ko Ghana because of woni nkrata enti no wa jini sika nyina da ye nkrata wo wie wo se ti wo wo ti tu be ma prum na wo mire ko akodi wo kwasia wo ko ka asemafa manager na manager wo mire ko ani ye free woni wo kun na edi soja oni wo kun na edi soja manager ni wo kun na edi soja kwasia manager nam hono no onya sansani o onya sansani woto wono anka se wasi ni dai sa woni plot ote wasa wo plot class adamantria we a busy man onya sansani ntingege so free say wo person wo be try hwe de na wan kasa bra because wadan for ne buy me ni so wo be ka kire o because me hu say woni na twa picture na me ni say wado kwana ka be start here free o di ni papa hey what's the manager di no asa awim ono mo hu nyanyan hia mo hu nyanyan rock no mo na rock ra wo mko because mo hu nyanyan be je no ho kai smash ngege Jesus asia abuwo funu oba wo smell ebra wa bofa begu abontere wo sori aso to Range Rover for Range Rover no hwe Kingsley Pipra obi radio station wo de ato public Kingsley Pipra o to dan wo de ato public Kingsley Pipra o to car o ma yehunu car no efia soa ni dini ene wo de atwero ne car echi ne car number eye ni dini enti ngege car na kita no Range Rover no ya wukuna ko firi no ya wasam na kwaje bosia so wo mfa nkofa ne ma bosia wakwaje loan e di ama ngege loan wantimi amfa anya hwe ama se be ma ni tua sa aka no se car wa ko firi nkuntan ngege so wo se car ne 2018 apabeto wo twa number ne bra me nhwe twa number ne ya pese ya number no ngege ya pese ya hwe number ne keke ya pese ya hwe na ye hu because as a popular lady na ka wo ji wo hu di se na ka wo pu hu woni so ye anka se ye wo dini because mimi ni bi enti no minni bie no na me ho so nte no me ka aye 5000 pe wo wie aye 5000 se kura de me ni se me wisu no be 1 year nti ye bete so nti na price ne be ba fom ngege price ne be ba fom on kwase aboa ojimi fo wo ya kesesem a wo ho nso ngege wo ya kesesem a wo ho nso wafo na echini e bre be ka se me ye cleaning enu nti na me se cha yituntum no e boa me hwe enu nti ya na oba de wa mmra ma ba ma ho so enti na me ya proud no nti na me ma so chesi me ngege me pie nyame ope opon se de metia ma no ya nyina obi nyame de matena ni fie because adom na wo me so no ohia kwase animu on se aya wonti me be scout adinti na ya won fa nkwa be scout so adinti na won fa nkwa be scout so kwase asem no chimi no
because biscuit on the produce biscuit no produce and then na kwasi asem na buo from kwasi asem no wichi mi na na fa kwa biscuit so and I say among crowd was see I would don't hako pattern no because among crowd nya twene hu say rim engege wo da form e dia ye engege da form team among crowd na do hako pattern na no nti no wo hu de oya kasa gaga no be say identity also afọ from won't be fan kwa biscuit any among crowd so any e kin sire pepper so also won't be fan kwa because omo na hokwa o sample from na hokwa o omo na hokwa among crowd crowd dem ni say ni modu won na hokwa. But Kingsley, any Joe Germany biscuit. Omudi e from some ye mema ko na dom yem. Enti no wonti me nchechire wo no. Wo so chechire mo nchechire. Wo chechire mo nchechire. Wo chechire mo nchechire o. Enti me kame na me ne wo kun wo no ho na e ne oni so fa kame abobo. Enti na meja se meja na ma na meja kame ma wi. Show ngege hwe de wo de kame aye. Wa hwe kame ni mo nyoti me di abafo ama if kame ni wo bati wa pa se de no mu sitia emum kura ne Ghana for respect kame ni wo bati wa hwe de wa hwe kame ama se hwe de wo bati wa show se se watimi ni wo bati wa break si atintan abre no bia nim se nkansi ni nyina firi wo ngege wo fe nipa na wo sete confusion ma wo mo je se wo pese se yanyam kamo meme no ngege mekamo. What do you power now, Ngege? Apart from the Indu Betchra man who are bosom near my de be free and Betchra. What do you mean to be? Well, Miss Mount Power Facebook continue with Gamano because they see a pie dear panty and an engage me when you wishing. A dear pan never when you wishing. Nejimia, what you miss so I know what for before you know it's a major channel. Share, I won't require was slow because of why home no more. Now, won't me who know me. Miss Fakwa, a dear bay. Biscuit, so it's a biscuit that's your dear bay. Oh, papa. Biscuit or that's your papa because when you produce for quasi asemi woody with chimney. Ya wuti me frɛ obi a di na terminal. Ya wo de kwa so for abanso no. E ko di so for by terminal. Fa kwak ayi so. Biscuit so can go be finish with Facebook 24 hours. Say so for my wuti me di na term. Wa ye so for what share biscuit bebre. E ti fa kwa biscuit so me think I be finish it. Oh, what one mo no bia fake accounts. Wo de kwa ayi so. Wa wuti wono no. Wa wuti wono ayi. Aman krado wan kasa oni membe di aman krado ho komo bata na odo wa ho akobata aman krado wan o ma mi hu na aman krado na aka kire me say o aman krado ma me hwe say egege kro mbro ke mi akwasea ge no obodua no so wo sende bre me ngege wo sende bre me inbox na me wish na so ma tesa wa wo mi nua ba because ye nyina ye eye service ne ye eye service ngege ne ye eye service asia wo power ka aka kire me say mi ni hu dwuma wo power ka wo sende say aduabo ne be ka kire me say mi ni hu dwuma asia ni mu na we ye kasa abejira han man no aboa wase etene semrek ngege wase etene semrek hwe mimi bu mi hu me yi oba anti no bema ene sponsor me ena me bre me ye adwuma ena me de abobra agu me ma ho wate me ye adwuma na me de abobra agu me ma ho wasia wo be ka je me say enkura bi akọ Africa na akoko wait ayi omo friko wait akọ Ghana na me say omo bo adwama ne meja me wo hosa metete Christopher ma wonti wonya ready a na emom mpo no IV asem na wo kan bisa IV me metam 20 million witness wo ho me mentored me witness metam 20 million from my ade my IV so one for handan eno na be kire se me bu me ho se ka IV asem na ba ye no me mentored any movie me mentored mu nyina frey mo na ntu IV fo wo be try no ma ye mo so mo ye pretender and so still IV ni me nya na chiri di o minya na chiri die because omega na say IV ni mesori ntia me na abone so te ase but was sana adwene ne sana adwene kina because we yakora matene mensa wono so pompa ya ama no enti IV se sana adwene no se sana adwene kina obefia meche no eno obi bia lo wo mensam bia mbisa ngege kone ko bisa wo mo a enkora metete wo mo ne so mo ho tesai ko fra mo so mo mra mekasa ngege ko from na me jam for so mo mra out enkola me ye mo so mo mra out a ngege comment ni am ensem mo beka no ngege obetime ya no me so wo evidence papa bi anka we evidence we mu odu na ye papa ka dia ma papa wo su bempa because on na evidence kwasi ani mu one promise na say wo pay me information dia brown have to na wunya ya aye desperate wo hwan ye hyehyehye ngege be say me press ga ma me se me mo kasa because me ma board am wo ngege ma board am ma commando ma wo sese ngura da bia mbetena ha mo me say Jesi be ma commando ma sese ngura na ye wa so woni mu a wo sese ngura o because that time I was solid ti ade be
you know kame na hye me papa we yosa kosoretia wo beti wa akọ Ghana wo obeti wa akọ Ghana e ho na wo sore ye e na wo fa woni ma de awaye wo fa telephone so wo fa telephone wo yi the chip no ade awaye nie wo fa telephone o different efficacy mche so wo twa obati wa ato wo fa ne ye studies ye bisa no questions information about obati wa hwem e na odum no oyim ayi card ne to kono ye kwase abo jimifo wo ga efficacy mfo te se Ghana principal ho wo ga efficacy mfo mo te se Ghana principal nti wo ma ho so start ya na chese ye de ama wo ma ho start ya ne de ama kwasia wo firi Ghana e ba na kitankrata engege wo ma me wo firi ma me yamu ba na kitankrata wo chimifo ene wo krata de kita wo no ate kwasia aboa funu wase yetene kwasia aboa wase kan engege kwasia aboa me se me finish we next year me ni obi atem biem because wo na me hwehwe ntina na ma ye desperate kwasia wo kunu kwasia be me da no kwasia hwe so wo kunu kwasia be me da no kwasia hwe so kwasia aboa funu asia engege chimifo ba koshoma jaisa wo ma asie no aboa jaisa wo de wo ma asie no kwasia wo ma me hiya ni ngege wo ma me hiya ni wo papa hiya ni kwasia wo fa nkwa no mu buada wo fa nkwa na papa no ma me mu buada kwasia ko pe ba bi mo na ngege ko pe ba bi ma me mo na kwasia me machiri ba kwahwe de wo kukurasi wo machiri ma mienu kwahwe no asia wo ye adwuma papa kwasia bua ngege abua me ya me ma me wo kuru ni fie so wo asia ate me ma me wo de no ho asia me so ne mo akwa ho wo bi so wo obi a me hu ni bia me ye na doye because me ni obi hwe no me ye na doye asia bua ngege o papa hia ni o ma me hia ni wo fie hia buburo asia ko pa adwuma ye na hwe wabusua ko pa adwuma ye sa wo so de wo ho a afia so a wodi na tebo no wote wo ne ma me tene nchen wasifia ma ne ma me tim asia ba abuo furu so na gwadi oba ti watem asia oba ti wa ne ho na ye oba wobeti wa ene ho na ye oba wujira wa straight no shape asia ufri ga na eba ye hu ngege ufri ga na eba ye hu wate ena biscuit so de wo ba na ye hu asia bua ho fun wate ojimifo jimi asia bua asia aroga so onye obi o mere o mesi na me hwehwe me di wura 25th eye day kese ma asia awomre kwa akakara sama awomre kwa ma na wato awade so awomre kwa wato awade so even kura ne kwa wa makwan ma me bra ne ma ne me bra ne bia na no so betwa na tumodi ne bekofie kwasia ni mu ede na ode ye ayige no wo Germany no kwasia ede na ode ye no ngege abuo frie ma kwa na twetwa obi ato wo ayi kame yes say kame di wachi a woni kame na kwasia woni kame nya ya ho anu atwefon afra process woni kame number ma wo mo ne ye ne car number kwasia ni mo afọ obi sa kwachi ni wa yi chip no what one mo nku on Facebook fake accounts who more than 30 more than 30 kwasia ni mo Ghana na wisu no Ghana no ya obesungu me so no kwasia me mani panka sente kam ne ba begina ha na ko kasa o se ma engege wisu me sa afi de me friend crown fane phone na so mo jimi ntia o kase kwadi wi atem na so wafa na wo kwa kwadi atem mo jimi ntia kwasia ni mu wo suma wadanfo wo mra emepe information film manager ho fama wo to announce masoma ade nti na wo so ya powerful ya bosomoni wo so wo ya bonsamba ne nka me hu nka wo tena se because me yenya me benti me nko bi so information why na sima be bisa information efiri no ngege eno mo support me nyina mo de o manim na ebe obi amfa fake accounts edu fake accounts na ade ne nam na di amanfo atem ngege stop it what Jimmy too much ngege what Jimmy too much asia amankrado a wudi na chie na ya amankrado ado ho atino sa amankrado no waye na adwuma asia abua kamenne wa anka biscuit ese wupun ko twetwe pa biscuit achew asia ni mu biscuit opeja ose hwe wuchimi to amma commando na chimi nko a wo za sense am ka so obese semura won abrabo de wo yeye won abrabo asia ni mu wo chimifo abua ayafo asem ko wo wasem ko kinse pepa so huni me se wo de jai so fo by na tan wani hwe aman ayiwo biscuit onka wo wie ya no ko finish ngege ko finish kwasia ane ntina fo efu wadi di atem efo kwasia sem ane ntina won ko onfa nko wo ye bibi na biscuit be mu anu aye sei kwasia wo chimifo ka wo beti ngege ka wo beti wo kame ho ena omni mini unyaaye but ene
o ya ho so pe kame asem kwasi ya kame ba for menya wo ngege kame bra bo aye basa on Facebook kame ni mo nyama na ekura na asese ya ba be da zero ya wo ngege kwasi ya ni mo wi wa twena bata wo ho na honhom what hat hey ngege we ya fun ontimi de bem akosi ya chechire na kame mi hu ya nkramofo de ana mo sori o sori ne bisa sengege no ne hwan because when you be a wodi tumi bia but wodi waja ena sese ya woni ne nante so wantimi nchangi kwasi ya ni mu kame sori ne safo ni mo nyam kura o ma me bie wani ne unu aba me bie wani ne sori ne fo ni mo nyam kura because engege no waji mi oba Facebook ho no mo enti na ma hwehwe na no because oba Facebook ni kwasi ase bo bedi ya no woni omega kura de men kana se mebel no mebel de waji mi se bibia woni ngege no ngege tunu atiyam omega kura de so de na anu ya omega de na anu ya onde awomre kwa no wani mu asem ni na chimi so fo ma mi chimi fo obebi asem ni no obegina mu no obegina ni mgu ase na ka asem ni pa de ye ka asem ni pa de mebel ene ayi engege omo chimi se bibia anante esa atibi sore wo mebel sore se me de ayi no tam yi yankabi no atam discount no atam ayi so mo nyina di watem atam ayi aka ho kamel say ye disturb my brabo kwase aboa me bisa say wo ma me no ntimi nyama aka chem say dabi na ngege de so no kasa na no me kwa kai kura ba bi no wa kire me say me nko kwasia na wo ye kasa ba be jira han baba no ngege wo ba ngege wo ba me se ubu nsa me say repeat bi mu ha ubu nsa obi o se me bo bi amoma ngege obu nsa wo mra mo nchen no one tenase ana wo meyi ni moja ne mfa nkire mkwasea ngege ubu nsa me say 2 days smell it say aboa akurawu da wa yase ubu nsa point say akurawu da wa yase wonwene ho enu na ade hyehye wa yase ameze say wa kwoshe kuma na gye ne ho no kwasea wo yoba aboa fro ba wo discharge wo ba wo te wa no wa discharge kwasea aboa funu aya bi samba asoya Bizamba so ya mka chense hwe oba de oto wono ma yese o pant mutimi ya dry mi yi kira so ya fitia no pakosi anwumna msa so ya so ho sa na mpesa me mamo ye ti mote wono mo ade ntia tambia mani wo mo hone no no omukro wono kro wanyini no aso ya be wanyini kra na still mi guso e cheke no wono kro wanyini no still mi guso cheke no kwasi ya wo da be na cheke wo ho ngege da be na cheke ho apetachi ni ba wo di anse wa no nsa na de be ya na oye dede no wa no nsa na oye dede na no nsa be ka kire manager wo be didi manager atam kwasi abofu na wo te ga na nya hyawo na obodidi enya hyawo na obo na o madidi ngege nya hyawo na obo na o madidi kwasi ya nya hyawo na obo na o madidi o chimifo oba me so wo kunu kwasi ya be ma bachi ye da ne hwa so no ntimi nya ne hwe no entimi nka no entimi move entimi nya bibia no eso wutimi hwiri tena ho kra suro me na metena so nkasa mre memfe ne memfe kama koma kwasia enam so waye adwuma ma wa wodi apia koto ba bi ntino so wodi a enye wayi kura kwasia aboafo no chimifo oba next time bra part 2 me say engege ma bie platform na ma he bedi mata me sister nka wo information mu odu nka dia ma papa na information say ma boa be ma de ende information don bebre no ma boa me be UK ha a lot of people me from so mo megina ho mbeka kire o mbeka kire mo ma boa mu de bebre manager nkwa na etimi kai ye no se me so me pese me nyame afam so na me adwuma ti say you know awomrekuwa ono no on me manager awomreko betimi abe manager omunyi se manager ye busy pa oye obi oye very busy awomreko on me manager shia ni kunu na ni manager ye free ni kunu na ni manager di soja sa be ma na waje no obi kunu na awomreko waje no na me send the number na me kasa ne kura number wa ha no mu misa ne sa kura na me de kire mo no ye hwan kwa asia mo awomreko ba kasa mu ni so wa ye angel obesi wo no wa ya awade program mu ni misa awomreko ya angel munim za wo mreku wa ye angel won kwasie ni munim de onam mu munim ja wo mreku wa ne nam mu me bra ni bie na no amde obekwa Ghana o bie na no ade obekwa Ghana o gege woni be ma ye nkrata wa fa ho ne na da wo mi won san ma ne half say what to range over hey for range over no me se for date no so wo di wo ho tum say wo di wo di ngege na abo akira na sa ye 2018 afa beto twa kwasia wotu wo hu nti unza wo kwa Ghana wo di papa ngege na kwa because no wo kodi wo ho no wo kwa no diri mika o eboni nti na me bae eboni nti na mkwa kwasia ni mu eduru da eboni ye na eyiye na eyi baase no efia so baase na afere wudi mika so akwasha bijan kwasia wudi ma bijan kwan wudi mika so akwasha bijan ye ade wa bijan kwasia mesinka se di anka afia so abesi abo no ka ohwinu nyina betu moja ko nu nyina betu moja ngege wonu nyina betu moja asia aboafunu kwasia ni mu oba aboafunu oba so nwi
By way, kwasia aya rebi kunu ai my cabam jana bodwe say on say soft ono kro ye bema say nka ye next ye de on say soft kwasia hwe okuna bodwe say ngege hwe okuna bodwe say na sa hwe wo wa hem wa koso kuma ne hwe so wotiri ade say ai bodan ni tiri den kwasia apofru ye nipa kwasia ni mu den ntimi kra nsamfu ntimi nsamfu mpo kwasia wo ye kwatere kwa oba wo humfu kwasia efu ani chechi asese te se dia se ye hwe ayi bia gu so no chechi aso sa kwasia engege minimo pa engege minimo enti bra bonten ne beti mata na me udi mata mu amia me ni wonya me kasa mafo kwasia ni mu me se me to ho no me wo kunu na me kunu so wo hwe me ende li jeme ho se dia metie bia no ye proud of me na we be ma ne ye nkrata wo be mani skenti wo free ehia nti wo twa half afa de wo de wakosia kuma na etua ka na wasa wo mienu kora enya ofere engege asem enye wo shame enya ofere kwasia wo to kwa Ghana kora woni ba bi da apuafunu me kwa Ghana nam se me nkome ma me fie me nkome wo fafie me nko obi afie kora na engege me madamfo betimi ama me dan amma dem madamfo tibi ma me dan kekenye tibi ma me self contain madamfo papa nti self contain ma kwakọ dem because me nko me fie me nkome ma me fie me nko ba bia mitimi da self contain kwasia apuafunu wutimi nya bi ukwo Ghana wango firi wango han ka wo han no watene mo sere asia wo yoba e ko ba wo fie hia wo chen ayi wo hia ni bebi te se wo asia ni pe kasa wo nka wanu ntuma apuafunu ye ka abrochirefo a wo ka ho abrochire dudu e wo fie fa bato abontene ngege abrochire dudu e wo fie fa bato abontene na frefre wo nuam na no mu ntwa picture ngege ko frefre wo nuam na no mu ntwa picture na fre wo maame na wo papa na no mu ntwa picture kasa de wo si wo sikai na se de wo si ji wo hu de na ka da range over mu abrochire kasa na wo papa na wo maame so te wo nchen ka wo papa na wo maame te wo nchen asia apuafunu wo te wo nya adwuma ama be ma akwaji loan ama se be ma kora ho hyehye no asia apua ochimifo wo kwa Ghana da na ngwa wo se hu nti wo tam papa ngege di wachi wo ka so bi betwa to pie no wo betwa to mo because ye nyina ye nim se abrochire nkrata de obia wakwan fa so nya na nkrata obia wakwan fa so nya na nkrata nti obia no wana ko betwa to mo but wo chimi no nkwase asem ne wo niam a wo ye ni nti no saa no adwene yo wo kwa wo de papa ngege ahye den na akodi wo asia onzo wo kunu ni pressure on tamu a desperate o boyfriend no onu wampa wo ngege wampa because oba ye di wa na wo jonso oba ye di wa na wo jonso oba be me di wa asa wo ho aba na so ye jonso ye di wa ho ba na wo jo jase wo ho ba na ada ni nsuo kwasia be me di wo wie no hwe mpa de so na nsuo wo mpa de so kwasia ye oba wasia gine no muni ngege wasia gine o wasia gine papa asia oya be ma oya oba papa na wo oba na wo chia kwasia kuma na ho akọ no ankanya papa we yo so ho ofe pa aju hu di ankanya papa we Kenya obi akokore ya oji na ewe yo ya fi de opese ukuni onyame omani wuda ani aju poison ani so na okodem ngige aju poison ani so se se afunu waso me na fi de opese ukuno hunhum opese ukuno ope e na ade ne nam se de na ka opese wo ye eyi no camel no sa na de se wo de papa no je se enu se wo frefi e na akosi se kwase na wo ye aduane na de frankwan enkwan kura nyimi ye aduane kura nyimi ye ngige aduane wo nyimi ye bejina ho ye aduane me yenhwe asia o sori abekasa je bra be di onya mekasa mafotem me bie platform e dia mom because me dire no enye nyankopon ena wudi natem eye me ena wudi matem so me ye nipa te se wa nti bra ne bebo dire ne di matem me mfa ho anka me hu ye nka wo evidence te se de me menye wo evidence di akuhu enu bi na me hwehwe te se de menye wo evidence because one me so wo ma wo do ma na sie ena two papa na enkrata na ne ye ena three nipa na connect papa na akasa kura ma wo no ena nipa na we ngegesa nipa na we ena four enkrata na chiri na koduru sei wutu ya half man ni wie ni ngege akoduru sei se dia nu odi ena onu wa wo mienu ena die ni kura so no na wo fo so no wa huri atana so because papa ya die sei bache because aya na sa emema na omo niema so kakraka sa no so ntimi nya hwiu no se ntimi nyina ho asia no asa ya mara kan papa wanyini ngege ma papa na nwene na ho ma papa na nwene ho no wa obi papa wanyini ne ja se wa mantam na nwene na ka asia ye ka ware ye ka se me asanse ofa de ode kire
E dani dru na kwan ni bie. Na se Awurade se afi de me ba bia wasom na dru me ma kwan wale. Na se me wale a obehumi kunu. Ngiri obehumi kunu. Obehumi kunu. Me kwa wale akokora te se wodi. No 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 no. God forbid. God forbid. Tafia kwa. Tafia kwa. Eye musio mame. Eye musio. Ena me fa so me fa ye kurum ni. Me fa ye kurum ni o. Me fa ye kurum ni Ghana ni bema. Me nko fa different dey be obi a want me kasa because won so wo dwamanfo na odidi wo ho basa basa se kana man nti no. On so wo fu obi a want to kasa. Ne ye kurum ni bema nkege do mpamo. Ye kurum ni bema nko mpamo. Ye kurum ni bema nkege nko mpamo. Asia boafunu. Chimifo. Asia ni mu bema wodi na tama nka no nkege. Hwa me kasa ma akwankyerɛ wo hye bema. Wote wo so wafo oba we a ye ntwere mo ne ho. But oba de wo fa bema we a ye twere bo ho. Ngege ye twere bo ho nti wodi ni nyina bobɔ ho. Wo fa bema we a ye twere bo ho. But bema de opo be fa ma 30 he manager sa wo bi nkra sa fa bre no no improve ma. So wo bi mu a sa fa bre no me ba no adoma nyame de ama meta na chi because me si nyame nya ne se David. Enti ngege me so wo bi mu a sa fa bre no no improve ma. Mesre maame nyako se maame nyako ma manager improve ma. Ma manager improve nkyere ngege so ye de ben. Asia wodi oba ne sa di ne sa fe owie no di bi ka kofre maame nyako o ka che maame nyako se maame nyako wo de se maka che so fa ho koma mi kunu manini maka che so fa ho koma no no wondiu afre obe na ya kekekekeka na ho pusi ya chechecheche wo hu de wonya afre me so ne no maame ngege akotwa pecha ne ngege dia beto che so wodi so de beto ma me ma hye me maka so wonko wale no sese yo enam se manager wo ye Solomon wonni fo wo nyame anim emom kro be sa de second way aba di o ma me before so be sa de second way aba di because we see more than ti na wo be ma eti di na be ma ne ho ofe ne ma to chacha wo so wate be ma ne ho ofe e ne ma to chacha wo so nti ngege fa wo nua ma mo be kire ne fa wo maame mo bra be kire kwasia ofie hia boa ochimifo obi a wo so ye boso nka me hu ye wo yonko bosomba agrada wo bie TV station onde wo so wo mbirivu wo ye bosom agye ne ho ato wo bie TV station wo bie TV station agrada asi ne fie mansions of mansion kwasia na wo so ya so ye bosomba so ye hunu ajapade bi a wo ye hunu hwie kitaw eno anza wo ye bosomba ena wo besi wa na di hunu amanfo mo de be hunu na di hunu mo ngige me onyame kasa mafo ntimi fa hunu ena omo mo twa hia me hu nyina nim so ye fake person because mama mo so ye fake person kasi ani mo obi a wo hwehwe information ansa na waka nipa asem wo hwehwe information ansa na waka nipa asem na so wo ye bosomini ampa ena so wani hunu ade a anka hwehwe information wo si me firi me ye Mali Kingdom me firi Mali Kingdom na baba me firi Mali Kingdom ampa eti me firi Mali Kingdom ena wo papa wo so bempa the whole nation prophet wo so bempa won't me mama come enu nsem the whole nation prophet wo so bempa won't me come mama nsan kwa me Mali Kingdom said the woman who are frustrated now kasa basa ya say ensem hunu na wodi akire asem anya asem no akofa because o tama e biscuit de wo ba na nya sa na ote o kan asem anya nyina ye hye ne ye sere but say won asem ya asem no akofa na wodi abeto ho ensem sa na makomando sa say de maye ade Emmanuel sa na maye sa pepe na maye nti nsem anya nsem ne na abekofa sa say atam bi ebedi watema mu ani anyam akofom sa na maye sa na maye ngege nti de wo yi no Facebook we nyina me ma no mo sere wo nnim se wo maame me na maye sa asia because that me catch so yam sure no catch so ya say na ma commanding ngege wo sesa bola nti wonya de papa wo Facebook bi nti say mu hunu so wo ye nkwase de wo Facebook wa munya no because ma commanding no because of ade ode aye de be Kame Muhammad so also wo de Kame Muhammad akofom na wo si Kame Muhammad ni munya de a enya me ngege me mu asesa bola nti hwe ene me de ato wa ma Kame ngege na me ni di nkomo wo ye madamfo wo nti na me ngege ya aka Kame Muhammad wo nti na me ngege nya me mani nyina ni me bebie ni bebenim even kro mu ni Mariam wonim opa mu ko bisa me ma no me mani nyina nim se wo wonti na me ngege anya enti ye ntokwa ya bakun ya kun opie nim se wo Camel because Camel the one am sipe wasem ne easy me first album me de ba bonte me first album which is this me first album me de ba bonte Camel any first person ya wo wish me good luck o wi no sade me ma one of FM station if you kwasa ko mbe jimi £100 kra na Camel wo mo jimi £30 eti me pe Camel asem pompo yese rade fa Camel trechire mpese o ma Camel
Every guy, nipa be a baby krum he pia. Come on, your first person, and she has any power. Come on, your lodge and from a form in terms of since I walk and gig. What's that is with this uncle? Yes, and on camel. On camel. On the auto camel. On the auto camel. Camel, sorry. Oh, I'm my compa, I mean, my coming when she and him so wooden a meaning again. Wo kinsi pipra na kinsi pipra de no wentime no wo biscuit kinsi but wo nyina wo kama de na na yeme ya because kinsi pipra de no wo suro no honhom me hu se tambia wo nipa no spirit na engege do mo akogya no no se wo ba me hu so wo ba sa wo so duru ho no ma no wo gina kraman mo so wo gina no hwe no wo gina because tambia obeba bi wo hu se enye biscuit ayi nkwa na gina ho e na wo se en spiritual so wo ko bi sini na chi e na kire wa e na wotimi aye no bone but then be the spirit na engege de wo akogya no no obeba no no omanim na gina ho omanim na gina ho nti oba no motete wasa wontimi kwasie ni mu en spiritual ayi biscuit wusi yenya o onu no wo produce no afede what any tia biscuit what any am a biscuit account biscuit to show videos na can nam thousands of thousands wo na o ma ye biscuit account every nsem me ni mo biscuit me ni but na me ni so wo account bi a na timi ba but e kire ye be je sa account no biscuit e kire mo be je sa account no engege na di sa nkwase asem no ngege energy sa nkwase asem no would be your go heart ngege would be your go heart you I want me kwa be catch me say go heart e your nephew kwase ani mo so your nephew no enye na ani ngege ka bo mo catch me say me hwe sa again ni na me de aba 25th me de beba sa again na go heart boy na mo de ma go heart no ya wo say sa sister na kwa kra say me hwe sa sister ni dini aha sikim pay I want me kwa sikim pay me ba be kasa ansem ni nyina kwasi ani mu di asem na aka fa sikim pay ho wo say sikim pay sa boy me say I want me kwa me say di ni nyina beba me di ni nyina beba me mfa ni nyina enwu hane because 25th da me say me bebo nsem so me be cancel pam mo hu so onyam kasa mafo me to me de nsem ahye me mu ache me de nsem ahye me de mu ache na se ne I want me kwa eso wo be chimi a me so me hu se ensem ekita me yedofo a kwasi ani mu wo say go heart wo sister where your cousin no afia sikim pay ya wo say where Sofo yere wo so na ka che me say afia sikim pay where your hima afia sikim pay where Sofo bia abosom no wosom no abosom woni fie wo na ka che me say afia sikim pay your hima abosom woni fie o mo worship abosom de wo gitum say abosom na eboa de be na ayi asia ni mu wo awomreku awo ene wo be ka kire o me ngege se o me ka de basem me se me ba be kire nsem remo me ba be kire ni nyina me se nsem hwe ensem ekura me no Facebook mo nsem bidini nyina ba be ku hi amam on se me skimpe me nka na asem da but ene me bo ni dini no me hunu dini bo nya me wakai me hunu dini ni bo no wakai me because the information bi e wo metiri nja awomreku asa wa hwe woni bibi why a mistake awomreku why a mistake o because I can't information be kwa information more information you right men ko so kogu manager ni mase because won't me woman manager ni mase said the waji obi kunu na ne mampo nya aduane ne mampo nya aduane ni se ne ma school kro won't me ntoa so asia wo mreku a wo chimifo dey just woni so wanya asem papa na wo ngege some information papa na wo mreku ade ma ka wo fama wo papa wo su bempa the whole nation prophet intimi amomali mali jata gotena enwura mu dia na so wanya nation prophet wundu hene na ukon ho wundu hene no ani wabusum na wo me nante so wo Ghana ma wo no engege wabusum na me nante so wo Ghana ma wo no ya tambia wo de bodua still entimi nwehwe no so wo power engege so wo power ene se be free mali kingdom a enti ko mutimi silence me engege ko mutimi silence me kwasi a wo ma silence wo mama mo abodam na wo kasa ene me se me ye 90 minutes amount 90 minutes we won po afa ho ye video be 10 afa ho ye video be 10 wo go di Sofo abanatem wo size ne Sofo aban if you kro ukru na ne be ma setima no wo do kra ne size ene Sofo aban ne size ene Sofo aban kwasia aboa wonya Ghana ni be ma na nka gege wadidiwu enso obi ampe wo unso ukru na chinyina won Nigeria for me ma na deda kwasia ani ndra me fie ukru ni be ma because wonim so be fie ukru ni be ma do wa beto abontene wonnim so be fie krom ni be ma do wa beto abontene kwasia ni mu abu afunu wo chimifo ba wo ye krom ni be ma bi bepew ye krom ni be ma eben de o wa Ghana no person de ba Ghana o de person de ba bro change o
enti no waye quiet waye fine e de ama wo no kwasia no wabeduru ha gabon so beja wo wabeduru ha engege gabon so beja wo because wakosi ekuma na age ne ho asai e na ade se bia so age ne ho ade se bia because wo hwe engege wo Ghana nkan once na tudi wachi because of wasenti kan once na tudi wachi kwasia ni mu wukun kwasia bema e ba chie setima ne kwasia bema da ne kwasia hwewaso wukunu ne kwasia bema da ne kwasia hwewaso ngege wukunu me se ne kwasia bema da ne kwasia hwewaso ne kwasia bema ye da ne kwasia hwewaso ngege ufie hia kwasia ba ufie ahokyere kwasia aboa o chimifo aboa tutu ni bra jantire ni bra aboa ye didi uba heart kramai me ansa na bema ne mbeda na jo ahyem kawa o bema obehye kawa to aso because me bo me ho pasia aboa funu pasia o ya kaza be jira wo te ga na de adwuma na ye na woni wo enye di na odidi wo asia to just 20 cities it is 200,000 ti engege timi ko pie ne nem ni edi no engege timi ko pie ne nem wo ye oba kwasia aboa funu e ma ye respect ye ho ye pu ye ho no ebi ni wo ngege e ma ye respect ye ho ye pu ho no ebi ni wo ngege medi ne de acha o mesi bra bedi mate because me wo so ye ready ye ma mewie because wo na me hwehwe wo ngege wo na me hwehwe wo na me hwehwe wo pa nti wo de wo ho abai Maame mo menwom kakra ngege di ne ho abai kwasia mewie amapon awomrekoa eni awomrekoa ne kura no ne ba ene ne kura ne namba didini ye kire se me ni di nkomo kwasia me na me frɛ na me sister wan petu anyai papa no na wotna wo ye mekunu abrochire awomrekoa be me ye de na bagana because say waye nkrata man wo hwim be ma ni sikanya ma be ma na be yesterday wo wi afro ka je serpent of force awom mpere ma me ntaw wade so enti sa wo pese me o wale me de ya ene kokogja oba no ogana no kwasia betna na ya wade program awomrekoa wo betna na ya wade program what also ayi ofilia go heart ayi wo sister said de ben de be kwasia ni mu o ayi be ma na wo se mo de ne ma ofilia go heart na wo se na ngege hyase wo ayi o ayi ka na say awomrekoa wo se na ngege hyase ena skimpe so hyase na o mo ke kansam kire be ma na afi de be ma ni nya enya sister yi wie kwakwakwakwa wie wani ni sister say entoka bi be o mo ja no nam say na wo be ma so wagimi oba kama say nice woman say na ni na da wie na say engege chimifo kwasia ba we be kansam fo akire wa na wudi akire ena skimpe so ya sof maame edi sof maame wantimi anya ade seche we say obetimi akura ayi awale fo ma maka abom so obegu no menyini maame menyini na se te sa de na skimpe so anya de asema me kache wo awomrekoa no kwasia boa ede se na be ka fa mandi ho awomrekoa ya wo di maseme kwa mangege ede se na be ka fa mandi ho enyo na aka kire me se ngege ko Ghana okwa hwe mandi ase kwasia wo ngege ko Ghana so ko bisa mase enyo na ko hwe mase ko investigation metia na efre me ka kire me wo ko investigation ko pem information metia na efre me ka kire na mse ye ngege ogu wani mase wo so ya bosomba adenti na wonya set na wo papa wo so bempa na na amane transfer information ma na wo panipa wo trap just one person trap me anam to me ntomo aje oba rare be di matem sa de meti wase if you come rare to insult me there meti wase na so wo information pamo so de onya ya na wa betena se na wo bo ene nche mo obi nyi odi o ma o ma be me bi nse dan frɛ wo Ghana na onyi odi o oh hello aye me ne wa mo bi frɛ onyi odi o ma kwasia bo chimi fo ba ho kankan ho nyanyan ngege wo kankan ho nyanyan ukunu kwasia tire tua no kwasia konso na ne kwasia be me da no kwasia hwewaso na ne kwasia na ntu atua honom na ne kwasia mpabo ehye ne kwane na ase ne kwasia tade ehye no ukunu ngege ukunu America kwasia se wo mu hu a ebeka ukunu ngege wo mu hu a ebeka ukunu wate kwa ka kire papa se me so wa chimi so wa wo ba chimi fo sei ka kire papa ngege ka kire papa se me so wa ye chimi fo pa so wa wo ba chimi fo sei na ne ho ye me mobo o papa ho ye me mobo papa o papa ne ho ye me mobo because ka wo fada wotimi control na nya duane enya na ato aduane mani dia engege ka papa akade wo ye no ko wompe kwasia because me papa ti ase a wotumefo ene me papa nu ate ase ro kasa kire bintimi nto no mo a mebu me ho kwasia wo chi ba mienu ene ne me mabobra enti fa wo bra wo abo beto abontere me yenhwe wo
enya tem didi o fa beto abonten san wa start adi atemfo abra wa bo e beto abonten mi niska ko to Range Rover ba wo so wa to bia na se wo ye sure se eye wudini engege wo so wo ye popraje wo didi a ene fa ngege no na yen hwe ngege no na yen san hwe se 2018 a wa se aboa ehiafo asefo mwa chimifo abosomfo wasi wo papa wo so bempa ye bosom wa so ye bosom wasi ani mo papa wo so bempa se ma me kan so won papa wo so bempa se ma me kan da bia no because wo po bi amana bo atwade ama wo po bi amana ka nyansasem a kire wo a hwe kwasiasem abawe na se wodi adanse afa wo wasi abawe ye o se wampirivu yesu wampirivu nyame wampirivu abosom wono na eye dai e ka asem afa wo on na ebe kan nyansasem afa wo nyansasem wo be kan afa wo nani o po bi amana di adanse ama wa Awurade prove se wo papa wo so bempa wo ye konfo ampa konfo ba na ebe di adanse ama wa kire me usuban kire mo adan from kire usuban like a father like a daughter like a father like a daughter wasia aboa chimifo dwan me aponche asia next time me di see ya o chenyambo a mesa ba beto aso kwasia me si me di wodi me birthday because me ni bronya nti menya kebab ye wura new year mama pon me ba be pa chawo nti me roaster mandi bra jowe me nua be ma jowe ene me bra ben montimase me sere montimase pa wo me ni ngege side because ya ko ache enya ha ne ye beko ene ngege no ye me friend wasi aboa funu ayi wonti obedi di matem ma me mentor ebe pa chawo e ma me ba so ya be pa chawo because of the ebe kamenti enso enne onse kamen watwe ne di wachi kamen na wodi na nim onyam hye afom enu nti wodi mi ho atem no ya wo time den den onse enne kamen watwe ne di wachi onse kamen na wodi ne di wachi wodi ahoma so ne me no honhum na wo agora no ya nka nyame ya ba sa nipa no okrokro mu nyina ba chi wo wasi ani mu aboa funu wo yo ba aboa funu wotimi seti ayi se yenko ofili go woti wan wana wo seti confusion wasi ani mu Uhu so free e kwasoro ana ahye da free ye yenye account free ni nsem uhu so kwasoro ana afree yenye account free ni nsem kwase ani mu wa wadamfo ya wo ba ma manager tin fo te wono ene kan wasem kwase ani mu biscuit no kita dini pa wo engege wo na ofrem ayeje kwase ani mu nza omo be no aye na ofree so mu ntimi be ka o musuru ngege wo nsem die kura me say we your ba wa bobrafo japade bi gwa bonti because me de japade aba bontere bit me japade fa be gwa bontene kwasi ani mo pa me metimi asa akoma council me you almost 10,000 pounds because and when you true abetimi you true abeje wo so kwasi apo chimifo kwasi awo chimifo na wo awomre ko agina de wugina awomre ko agina de wugina na de mamente se wanye nkrata ma me bra ne fa ne ko Ghana se de wo pe no so wo ka so de ne be ko ne fa ne ko kwasi apoa wo so fa wo de bra kwasi ani mu na mmeka nsem kwasi ya de wo ka fa me ayi hu nyina me ba beka because me ba ni de se chimi oni wo me ga de se mo de ma plane e na ebu afa mo so kwasi ani mu na ka do mo ba be ya advert na nka makopie ma no so me ma no kwasi ya mandi ba ye odi ne la mu hu awomre kwa mandi edi ne la mu hu kwasi ani mu awomre kwa mandi odi ne la mu hu eso mandi na odi na tem wotimi di mandi atem sam mbisa so mandi wa ye oden ti so of my mutimi nyam nam sa de na mo ayi nye engege nye ngege no wani hu is of mami boy kwasi ya mandi ba ye hwoba no ne brofo odi ne la mu hu mandi di ne le me so obi bia na mo kan ho asem bia because na me na fofo ne mo me se me hwehwe mo nyina tini ja beto ya 25th me bu bodine me ya na list me mo manager a kire na me kan na maka de wo abrabo kwasi ani mu wo ngege nya wan ka biscuit wo da so wo nanim ka biscuit kwa chia president biscuit na Ghana for respect ne pa wo ngege no ama biscuit ayi sei kwasi aboa enso still kro kita ni tini na ba from kra nte se kamel de aboa so mu nyina kamel nkwa na atimi nya ne twen wo wie no asa de daji wachi kamel me si wake up sorry na wo bisa man for mo be me kamel ma ko ho me ni ngege ma ko ho papa nche ya me yase that day na obe ye video ma me no e hye me papa dam sim kamel say dem si fight ma we
but one says an ingege. Quasi an annual planning and not as worry. Again, let him say, no, you're fan now. And then to me, I'm farm, and then to me, I'm found a witness of evidence. Quasi, shimmy for Apua, eh? Get no Germany no. Ya mo ka se mo pebema. Na bema na kwatiare. Na de ne woni a wo mire ku asema na mo ka. Mo diskin pay diri nyina bebe mu ana mo keka ho asemi. Ofila go hat nyame akan me. Wa obo de homadi o. Opuru ho soso. Aya mo hwe Robert na se a wo hwe no. Oba anim. Na wo gina ho mo hwe oba ne figure. Mo hwe oba shape kura no. Kwase a won se mo yi mo di mafofra na mo so aka ho. Mo di mafofra na nam ho mo so aka mo. Mo so wodi mu lem. Mo so aka mo. Me Mr. Dini ko Facebook ho. Mr. Dini Papa, I won't require catch me say na dafun ntina me yede. Me stay away because I won't require na catch me so feel go heart timatem no I want me. Wa bom ya to ho. So onyam ye so be see timatem na me say me say sister obunu hu. Nti so onyam no be timatem de me stay away. Kwasia wa engege. O chimi fo ba me de wusi ha. Me be bonyom ne me di asasa aka ho aboa. Kwasia aboa kwasi kuma etene se pipe. Asia say ye mereke kura de anke ye be se sadia ayeti anom. Kwasia say America and come frame and cramine and come about betafre. Was ye any but we should a pipe or motafre ye. A year or motafre ye. What? Engage what shimmy for bar. Was ye any more? A poor bar for back and kind of batan or bed shimmy for. Or bem me. Shia about Paula. As Siana, papa, I create the bed you are wine the bed. And you create the bed you are what me bra not me surround upon one bisa say when me ada na wase na afo when we ada wase na afo sa no wase ngege wase na afo sa no aboa am yes wudi matem ka mo pa bra na bedi matem kwase ani mu awo mre kwa na ani so abeka good information na me won ani ene wa ha no asia information na me won no ne kura ne number nyina da ha wase ani mu mo firi sa awo mre kwa no ye angel mo ni je ntam nya awo mre kwa na ekon mo ni je ntam nya awo mre kwa na ekon wo omega wouldn't the entire many women require pound on Hubajim. Omega, wouldn't the entire many women require pound on Hubajim. And what's the Simoti her word in Tia? Poor foot me too. What will require me to bear my promote with you? I see how you're back. I'll poor fool. I see any more. Mwah. Would you may that so respect me, bro? I won't require that so respect me, but just like a mid dinner. But me send crata when yenti. And I want my woman require. Why am I brass slave? What's the when you know what I got or any mudia? Or any mudia running it back. Ohene ni mudua kwase ani mu awomreku a abuofo wo so ba no sa ba no ate Ghana no wo so ba no sa ba no ate Ghana no kwase a abuofo da be ma jiri sika dia ye mo so na mo de mema nam nuro so sa te so ni so na wa no wa bi kwase ani muwa chimifo ma mu wofunu mo kankan mo so na mo ho agye mpaso kwase a muwa totobifo ma ya kwaka se ma de me ye jesi be a wo papa owusu bempa. Oh, Papa, also been better if you Mali kingdom, and the whole powerful man of God, the whole nation Ghana. Or no being as some what to into as many court. Or no being as some more than no being as much as many court, be dealing with you home money for sector. And get me my yourself, Miss City, we in my yourself because of the other year come shame. Because I love Kame as my son is spiritual. Did the other year shame me? And I'm no queen. Share off air or be any something get home, and then a puma if you cry a bem, me mentor the bem, but who be some manka. Me when me can different story. As mom catch me say, hey, and I'm saying, because I say nti. Because na me nim so wa mi me. Na me nim se ngege mi me. Ti me yeye me ko obedi asem beto me me kwa ka kire ne say ka me ho ahiti. Kwase aboa. Chimifo ba. Kwase animu. O efiri say o pesa o bra biscuit ase ne ntina me so so wodi nkofo. Ngege ntina me so me start say me se wodi ne. Ase aboa ntina spiritual ma command wa mo adane bola. Ntina me so ma se wodi ne no. Me di wo si ha. Mama nyom na me ni ase. Engage so me Mali spirit. Me right. Nti ka catch up pose bempa. Asia. Ukunu kwase abe me da no kwase ahwe aso no kwase atade a ehye no kwase atiatua no kwase aponso no kwase be ma ya ogina ho mantam na oba chimifo bi se no timi kunu kofa ya kwase ya okita sunsun papa nko wantimi ancha me ne fi kwase pene ku wo hu engege oye chimifo me do be di asa.
Asia papa here for Maame here for fear here for because somewhere I'm sure. Kwasi abra wa bofa be go me nhwe. Abofu ngege ogyimi for ba ngege. Wa. Me wa adwuma mu a me bra ma me ma. No adwen yo so wabi. Adwen yo so wabi nti we kasa bubu. Evidence bra evidence na mje go on. Onya wale pa me yenkofa ukunu no. Onkofa wo ma na do mo asie wo Ghana no. Onkofa wo mra. Sia ba. Me simi wo so. Mene wo ye kwesi 25th last day menka se biom opa bra bontin bedi matem be ye de oye me mua upium ngo me de wo celebrate me birthday asia otenwum na ebon o si atom bia ba me so enjela bia ba me so kwase ani mumu ni wa wo mre kwa
ya ma yere mo me kase me bia wo mmiri kwansem so a obetimi agina ya ma yere nya ebe ka wo mmiri kwansem so wa ka manager asem asia poa ojimifo ba ngege mesi mebel na koshi yakuma nenye ba ngege wodi ye west ngege wodi ye west than west asia oba be medi uwi a na nsu aka mpa so asia uyoba ngege uyoba ibisa are you a man are you a woman asia who is that I don't know. My busy mpacho me ba why asia aboa join me ngege o join me awaka so we dey atenu e jama me wudi ate men kam yo because me to oba be see me chen o chen me but ma bomb me bra me ni me nua fi aso ya bobra o ya bobra nkasa ngege ya bobra enu nti ne yetimi kasa no nti no pese wo challenge yen ya ana pese wo ben yen ya ana pese wo di achi ya me makan sika ma be ma yen krata in so heart awo mmiri kwa waji me nua be ma de na ode yen krata owi on foma so foma na me metimi akan sika e de ma be ma yo ayen krata de na yesa me yo oba na yesa ma bobra ngege ma bobra o asi uni mama fo amasa do motu kwan me bobo so yem pehye wo uni mama fo amasa do motu kwan wo bai de odina baburu chebe ka kire yen o bai de odina baburu chebe ka kire me to ma hwe university am na wie asi akobisa wo mo koso kobisa wo ma mehwe wo mo no kobisa nkwala na mehwe wo mo no even kro mo kro no mo timi fie ho sisi ya no kone kobisa wo mo se kom de wo mo ana ngege kobisa wo mo se kom de wo mo ana stupid woman wo kasa woni masem a wo ka awo mre kwa ni bisa no se me ba na life mo no wa anyi misika na wa anyi misika skana me de me ma me mama mfo ni bia nkwa wo mre kwa ho stupid woman woni me de mo keka ndisa awo mre kwa bre mo information ya awo mre kwa tana ho na de be ye wo tana ho na 25th awo mre kwa obeyi wa no 25th obeyi wa no awo mre kwa because me person ka mekasa won se de bia me se me nkasa but who push me so far and me bra so won ti me nkasa ncho because okobie na no abekasa wo jae no okobie na no abekasa ye mfa ne nkọ Ghana enti no ne nsem nyina ka de ti no de ho sa awo mre kwa wa pesa mekasa pa the list from ngege because mo na me come group no ho ne me free ti me nimmo asia wo fune say if me malekendo the whole nation prophet wo hwehwe me information wo no wasoma wo say hwehwe me information fabra hwehwe me information wonti me mbrema so wonti me nkama no ntum na ogusu na wo hwehwe me information agunya I hwehwe information yeti me de wadanfo aba ma manager ase adi na ka ho enye ya wo kura na nka me peso wodi but wo ho nya dodo wo ho nya yo ntina mka nya say mo mfa nuru ho because wo ho nya wodi usesi abeje no ho wa hwa ma nya ko bejae no asia bua ba fontanta ukunu kwasi atiritua kwasi akonso ne kwasi abema ye da ne kwasi ahwa so ne kwasi ato ya wani fam ene ne kwasi ampabo ehye no ene ne kwasi anan tabure sifom ene ne kwasi atire hwe bema ne ye innocent but ngege wakwa kan bema no ati akwa kan bema no ka che papa jimi fo no se de wo ye no wonya sika na de ma ne to aduane ni nu ntuofo because why you waste we here see yesesa kwachugu na me wonya meka samafo de me de ye onukure swa nso aye kaka o Facebook say wonnom nsansa no wada wonnom nsansa no wadidi enso because de me de ye on do so pa na mema na si me wonya meka samafo trust me ko bi sa papa owusu bempa no go and ask your father owusu bempa no semete say ati mema na si nti engege ko bi sa de Emmanuel no ma odan nem enye sa so a wan kra ne last go menfa maybe no omega mem wan na ye last o mi refi po ye last me hwehwa mo 25th no akwaje safo no kwasia wa ko bisa o ngege me no nwie yo me no nwie hwe egege na me pese ye bed ni so na afi hunu se ye ko ankaza nti na afi bi si wa akira na ni penyere hunu se yes onyame kasa mafo pese me do ye example said ye wa ye kame abrabo no sa na me mo abrabo aye wa stupid woman